Ne 120, ne 150, nego 250 planinara na jednom mjestu, na jednom zelenom tepihu nad kojim je i sunce i oblaci, gdje su i mladi, a i starci, gdje su žene, a i muškarci, svi isti, a različiti, ali zbog iste ideje su tu, došli da vide zelenu goru i vidikovac čiji horizont je na moru. I evo nas u novom videu, danas na 3. memorijalnom pohodu. Ipak vrijeme nam je zase dobro, iako smo najavljivali kišu, što čisto nadam da će biti vrlo malo ili nikako. Stigli smo do početka lakše ture. Trenutno nas ima 213 kako smo brojali, što je znatno više nego prošle godine kada nas je bilo 150, iako se na prvu činilo da nas je manje dole na zboru, ali eto očigledno varaju, ali drago mi je da nas je više jer smo se i pripremali za taj broj. Tako da sada idemo polako do Haritove vikendice, gdje ćemo sačekati ovi ostali i onda odatle idemo dalje svi zajedno. Ali update. Krenuli smo lagano. Produžilo nam je sve tu par planinara koji su bili svojim vlastitim prijevozom došli do početnih tačke lakše ture, tako da je se broj povećao sa 213 na preko 220, bliže 230, tad ne znam tačno broj, morat ćemo se ponovo prebrojati. Sunce nam malo izađe za oblake, malo izađe, samo se nadam da neće pas kiša dok ne napravimo pauzu kod nas. Push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Evo ga, napravili smo ovdje 5-minutnu pauzu. Gdje inače pravim pauzu na ovoj lakšoj turi. Sada idemo dalje put Ravnih vrtača, imamo još neki pa do kilometara, mislim da nema više. Tu je ovdje gore. Za sad nam je vrijeme prijatno. Malo je hladnjikavo, ali nema kiše što je najbitnije. Napredujemo vrlo dobro. Na pauzi kod Hareta, tu čekamo ove ostali, brzo bi oni trebali za kroz neki 15-20 minuta, a negdje oko 12 treba biti polazak dalje. Sada vam je već sunce progledao što je jako super, pravi čari ovi vikendci tek dobijemo tada gdje imamo recimo ovakav pogled iza koji je baš grozan.
kod nas, našim čuvenim dolovima, idemo zelenim tepihom. Opet nas je ovdje vrijeme poslužilo, pravi dobar kontrast, nebo plavo, par oblaka i ovo zeleno koje je kod nas. Zaista je prelijepo i svima se sigurno dopada, s tim još nisam čuo nekoga da je rekao da ne sviđa se. Tu imamo i cvijeća, tako da je savršena priroda ovdje. Malo imamo vjetra, ali za sada se ne čini da će biti kiše. Iako na vikendici tamo smo malo i požurili, jer činilo nam je se da bi mogla možda početi propadivati kiša, ali za sad je to dobro. Tako da mislim da neće biti, što se iskreno nadam. Zaista nas ima mnogo danas, kao što ste vidjeli u videu. Preteško je to dronom uhvatiti u jedan kadar. Čak smo se ovdje malo birasili po dolovima, ali ne može se ovako ljudi držati na okupu. Tako da, nema veze, idemo dalje. Kao nam ovdje ozbiljan vjetar puše, sad tražimo prvo dobro mjesto gdje manje puše da napravimo neku manju pauzu. Evo nas još jednim jako lijepim dijelom. Imamo još neki kilometar i pol, možda 2 do škole. Trenutno je 1 sat, očekujem da ćemo biti dobro negdje do škole, ako pola 2:15 do najkasnije. Evo nam ovdje malo kiša je propadala, ali mislim da ovo neće prijeći neki veći pljusak.
stigli smo, vrijeme je za ručak. Ručak, večera. Evo ga, savršen. Sada idemo nazad, evo na 3:10. Imali smo malo blagi pljusak, ali uspjeli smo se sakriti u školu. Dok je smo dole i dalje padalo. Sada evo znači ne pada. Tako da mislim da neće više ni biti do početne tačke kiše.